A very good evening, New TV gi dialogue swimming tabri puna makpo han bamakta da tong hosiyai le metong bramna punong pataram nok chobglo ne kokno na kurum jari ngasi notice window na khana ne ne gitamta pukachari bangasi gi topic Mpsc CS exam Mockery for Aspirant hariba topic asini koigi how kiba 2020-23 gi April gi tang kontra da prelims pangthok tuna candidate listing amaga chahunga nipan mai pak tuna koigi 2025 की नवंबर की तांग तरेत तगी हौरगा तांग तरा फौबा पांगथोकदबा मेंस की एग्जाम थागनी हाइदना ngairaga नवंबर की तांग तरेत तगी हौरगा ngarang iroi loiba tang tara sida akhoi gi general studies sida akhoi gi paper 3 and 4 sida question si lalakpana maram oirakanda masida candidate sing si masida karim naba manba makhoi gi career sida kari oigadoibano haibagi question ama khak lagli masida thamliba makhoi controller gi maikai dagi su thoiba lairiba hojiki issue asi masi printing mistake ni haiba mahairi printing mistake ni haiba sig matang da tongan ba khoi student organization taruk na su karamba printing press tano haiba si chapchana thigat kani haiba wafam su thamli adumakpu masida haukiba 2016 gi dasu achauba ama Mpsc gi achauba khoi yam thoning daba thongdok hai tare masida mai paktana thabak inkhang magi post changuraba phauba changuriba post dagi amuk case tawrokpana maram oirakanda tawramliba thabak tu dagi masa ge career khata mangbana tana madugi masa ge dignity phauba mangkhibagi issue si leikhare adubo ngarang maksudu mak thokli be issue si masi lairiba department hai tare masi gi puriba makhoi representative sing sigi kari asoibano duga controller masa mangnadi masida printing mistake ni hari masi kadhai bau yongna karamba loopholes daibana haiba akhoi thoning daba masi gi unwanted issue ji thoibano habisi gi matang da koi tongan ba panelist ahumna saruk ya bigani duga lakadoriba akhoi gi tang kuni thoida hariba exam sing hangani haibagi ofam su lairi ahan ba makta da ngasi khoi gi pukachari ba topic asi the tongan panelist ahungi saruk ya bigadori sing sigi sakaminga konana taksabi tanja tang myang phamda thamjage ahan bada khoi gyoja professor Ratan Kumar former HOD English Manipur University ahan bamukta da oja Ratan Butaram nokchari thank you very much oja ani subada khoi gi ai now KEISHAM KISHAN SINGH advocate and former Mpsc aspirants KISHAN basu New TV da taram nokchari ahum subada akhoi oja TOMCHA advocate prof oja TOMCHA basu taram nokchari thagachari isagi mamal yamlaba matam khara dang chu kai thokpiduna manipur gi tongan ba issue da akhoi gi pukachari ba sumba akhoi gi platform asida matamating gi oiba issue sing khanaduna dumak New TV na lakchari ngasi su tongan ba akhoi gi imphal da phongba paukche singi maroi ba headline oina kari ba sigumla ba topic asida yam maroi ba khana howda ba yada ba akhoi gi issue mani khanduna pukachari ba topic asiga mari leina ba han ba wahang si akhoi gi oja professor Ratan Kumar da lakchage oja hai ba ngasi gi ngarang thoiba thaudok masigi paper amada thoiba du charan doran question si pishan basina maram orakanda exam se cancel tauba adu hai ba thaudok si mamangi 2016 gi dasu masagi thabak tawraba phawba da oja makhoi gi career se manga kanda dignity phawba mangdana madudagi aduma kangaudana dana leiba miui mayam ma yauri bane matung tana pekha thara kanda mu changi basu yaudaba dina teuja aduma ko masida controller gi maiki dagi printing mistake ni ka hari ibasi jata sengna yamna chawraba sigum laba examination amada printing mistake ni habisi di kitang thamaiba statement ji kitang wahan thok ire leitaba dauna tawi pangthoi ba exam siga thamaiba statement siga di yam jana daba ma hawe sigma tang de sa ujana haidi koi professor hoine lebira ko ozagi point of view se oza kari kamain thammi chumi masi yamna laibak thiba haiba tare masi gi wafam si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯗꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯕꯣꯗꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯄꯔꯤꯈꯥꯁꯤ MCS की सिविल सर्विस कंबाइन नि ख्वाइदगी चाव मणिपुर की परीक्षा ने हरिब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन द IAS कुंबनी ऑल इंडिया लेवल दा दुगी स्टेट के लेवल दना मसी मणिपुर सिविल सर्विस की कंबाइन परीक्षा ने हाइब परीक्षा सी की क्रेडिबिलिटी सी आइखोय थोखिबा थौदोक मयाम दगी मियाम न मसी इचिंग चिंगनदना लाखपगुम बाहाय से 2016 द परीक्षा सी मार्क टेम्परिंग तौरमबगी खोलमबगी कैंसिल तौरगा हाइजि थबक संग मदुदगी याम चावना नुंगाइतबसी लेख्रबने हाइब MPSC गाइसिदी मयाम न पुलप थाजरगा मसिदा तौरिबा मी मयाम के एस्पिरेंट मयाम मसी अचौबा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अमने अदर मदुदा अखोयगी थाजबा वाले अदुई मतुंग तारकपदा ngसाइगी केस का तौनरकपा खोनरकपा हौजिजुम अखोयना ताजबदा MPSC दा केस खरबु लैरी पेंडिंग लोइसंदबा भाव लैरी न ताइ मदुगी मरक्तुदा ngसाइगी हंदक तौरइबा परीक्षा सिसु 2022 की परीक्षा ने हाइदी याम लीरबा परीक्षा ने अदुबु 2022 की बेसी 23 द प्रीलिम तौरे ngसाइ ताकपिरिबदुनि आदगी अमु इरांग मयामदुना मरम ओइदना अमु मेन से मु यैथोराबनि 25 त तौरकपसिदा इरोय लोइबा नुमित लास्ट डे सिदा ngarang si ngसाइगी जनरल स्टडीज की पेपर si 3 का 4 का si थोकदौदुदा ओना तैने येले सिने खोइना तारिबा पाउसे अदुदा मसिदा आइना हाइजनिंगबसि ngसाइ मयामना हाइनरि सिसु लोइना अचुम मंगाक्तनि पब्लिक सर्विस कमीशन लौब परीक्षादा मसिगुम्बसि लौफम सुथोक थोकते हारिबा अदुना परीक्षा से होय मियोइबनि सोइदबदि याबा होंगनदे सोइखिबा प्रिंटिंग मिस्टेक हारिदु तसेंगनो ओइरमबसु याय सोइबैसिदि सोइबनि तनको अदुबु मसिदि सोइदनबा याम चेक्सन होनगदबा परीक्षा जी हेक होबदगी एवरी स्टेप MPSC सी ngasi ngarang da लिंखलप पोसु नते हंदक लौब परीक्षा सिना अहान बे एग्जामिनेशन सु नते ममांग द कयारक तौग्रबनि पब्लिक सर्विस कमीशन जिबो हारिबा एग्जामिनेशन की एक्सपीरियंस फजना लैरबा कांगबु ने ने खोइना खल्लेबा हाइदि चेयरमैन गुम्बा मेंबर गुम्बा अदगी मोय अते अते नालेतना सिनबदुना तोंगानबमनि अदुना तबा MPSC की परमानेंट स्टाफ लेजरी हारिबा हाइदि मदुम चुपद मधु होनदना लैरबा परीक्षा की कंट्रोलर यावना तौरिनि अदुना सिगुम्बा यामना सोइनिंगाई ओइबा पोट आइकि याम चेक्सन तौगदबा पोट सिदी एवरी स्टेप हेक क्वेश्चन सेटर दगिना मॉडरेटर दगिना नंबर दगिना लोइनमक्सी स्टेप बाय स्टेप चेक तौरगा मसी सोइदनबा फुल प्रूफ तौगदबने हेबा अदुबु मियोइबनि को मीना तौबनिना मधु सोइरमबा तसेगना सोइरमबसु ओइरमबा यायन लौर भावदा सोइबदुगी नेग्लिजेंस तुदी मधुदी अकाउंटेबिलिटी दुदी अखोइना मोइना चेन बयारो मधुदा कना कना रेस्पोंसिबल ओइगे हाइबदो मधुदी अखोइ फिक्स तौबा म चंगी मसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सोइदना तौनरमगने न खल्ले अदो कनागुम्बा खरनदि मसी इवन जुडिशियल इंक्वायरी भाव तौगदबनि गा हाइ मसी तुंगी मीसिंगी लाइव लेप परीक्षा ने अदुई मथक्ता मु नुंगाइत्रिसि 22 की परीक्षा दु 25 त तौरबनि चाही अहुम यैथोरबनि मरक सिदा क्वालिफाई होबा कैंडिडेट परीक्षा थाबा ngमहौदबा यावरि अदगी सेंटर सी अखोइना खंगे गुवाहाटी सु तारे इम्फाल सु तारे गुवाहाटी द सेंटर ताब छात्र सिंगदु आइना ताजाबदा नियरली 200 100 199 गुम्बर छात्र ने हारिबा छात्र हाइगद्र गानी ओके कैंडिडेट से हारिबा कैंडिडेट सिंगसी गुवाहाटी द लागा लैदोरिबनी होटल द लैबनी खंगदे खंगना चाना पैखा थादोनी पैखा दो जी 22 द यैथोरे अमु हलानी नत्रगा अमुक चटकनी नत्रगा गुवाहाटी द दुम लैगदोरिब्रा अदुदा फाइनेंशियल बर्डन लाइरबा कसाइगी पैसा द अवाब मी कमाई तौदोरी अदुसु याम लुई हारिबा अदगी मणिपुर द लैबसिंग दुसु सेमनी अतोप मफम दगी लागा मणिपुर द लैरिसि सेंटर अनि नि MPSC द अमगा कदाइ नो TG द अमगरा हारिबा सिंग सिसु अदुम चमाना न वाई अदुना कैंडिडेट सिंग ददी याम साथीना अवाब पीबा परीक्षा ने अदुना ngasa haidो mockery haibdo chumi ado parikha si dai khoina khangjabasi ai khoina university daga sum thengna jabada parikha si conduct tawriba kangbu sina question setter haigadra madudagi aina ngasa haijabdo namiba press se मसी परीक्षा की क्वेश्चन नंबर प्रेस खर लेब अचुमदगी इचम चंब जो वर्क तब प्रेस द नंबर यादे हाइबसे परीक्षा की दमक क्वेश्चन नंबर प्रेस सिदी यामन स्पेशल ओइना अखनब प्रेस से कोई डिस्क्लोज तौदे मणिपुर यूनिवर्सिटी द हुजि कदाइदा तौरिगे खंगजद्रे आई मक्ति यूनिवर्सिटी द गी रिटायर तौजरे अदुगा MPSC की सु आई याम कुइरे समनजदब महौसा MPSC की अयाम्बा आई याउजरमी खरदिको अना मतमदुदसु अखोइना परीक्षा नमिबा परीक्षा की क्वेश्चन नमिबा प्रेस से यामना हाइबा यामना एक्सपीरियंस और प्रेस संगेब प्रेस इशू याम लुयब अदुगा हाइबा प्रेस सी अखोइना सिदा नमी हाइबजी कइमता हाइनदे नॉर्मली अदुगा
section badi step khutting gi masi ai khoi check tawgada bane ba adu handa ki si question si press na sema pada question tara gi ni khangde kun gi ni khangde question si semi moina tharak pa kan da hari ba adu question press to dagi tharaga hari ba question si ta seng na masi chumabra lalabra hai ba si sil tawraga tharak pani na sil dumakti paikha gi numit dang hangdu e ba khoina normally tawnari se ai commission gi si adu gumba oiramba ya na khali ai di afaba da khallaga di hari ba adu da moina soidana press to na hapna ona taina hapakpa oirambadra natraga kamai tawbuno madu di chap chaba khangdre hojik ta thorei ba controller na ga thorei ba statement si di yam kuina khallaba matung da si haibana pharani ga hairaga thorok pa statement soidana oigani thachengna tasengna tawri baduga hojik aikoina khai hainari mayam da uri basiga khenaram basu yai aina haijari si mayam ubudai wani adubu anyway ama boire soihan ba yadaba yamna checkson na tawgadaba thabak ama soy badu lan kre candidate sing ware phare auji amu hallani hare hanbasida kari thorka dege adagi hanbasida nate matung da su log khidori maduda ngasai gi hena section ba ma darkar lai aduga sida soy riba mi sing do responsibility fix do batai ha makok ta gina maton bhaw da natra aduga hari ba mi du di bai kha ya holoi dam ni mase miyam khangna tawdam natraga di sum phuju muju sum tawgradi hena chingnabagi mathak te hena chingnarane ba aduna masida check toina thamiba moderator ni khangde tabulator ni khangde question gi check anything soi riba midu kanano haibadu thido aga chapchana moi loina mo manaraga toba makti oiramoy ko aduna madu fix tawraga miyam khangna masi blacklist tawrebo hairu mo tawrebo hairu tawraga masigi manipur gi public service commission da lairiba credibility se hengatna bo honna ba se hojikti thokrabadi thokre matung da di masi amohna thon ba yade ko aduga miyam ne thaja ba se khoi manghan ba yade ko hairaga masigi public service commission ne du khangna thabak tawba tare aduda akanba maraleba khara suffer tawba tare aduga matung da di sengna tawna bagi che kali tawge haibe se masi hona haningi hojikti aduda oina hainingi upai letre Thank you very much, Raja. Makhat chathaja boina yi now Kishan Kisan kugi inaw sita sengna hanagi kugi masa advocate na tana former Mpsc gi aspirant na makhak sune aina Kishan da lak chaning ba wafam di Kishan ta sengna masi asuk yamna chawgraba exam mada kugi printing mistake ne habisi uzana sudum thambiri masi wakhal yamunna khallaba matungda miyam da karigumba khara di sengdokta badi yadabanina statement amadi thamdaba yadabanina masida oina thamapani oigani habisi awjana sudum haibiri ko adumapu soiba yaba haiba maga soiba yadaba haiba maga su leiri ba masida soifade haiba khara di leiri ba miyoibani khoi miyoibase landaba budi ngamde aduma koi targa su soiba sungya yadaba jaga mafam da soijallak pasidane ba 2016 gi sidagi oirakanda masi manipulate tawrabra haibagi chingnaba leiring agi chairak sida ngarang thoiba thodok sinadi hena soi ba yadaba jaga da soijalak pasidi hena manipulate tawre even karor da lakh ta leire haidana miyamna achauba pham singsi bau khwaidagi paisa paiba mi khaktana paisa paihongna bagi lambi amakak hingna bagi lambi amakak oibagi mami amakak miyamda kanna hona zariba singchida ningba kaibagi chingnarakpagi trust issue ma leirakpase sigi matang sida as a koigi former Mpsc gi aspirants amoina Kishan kari di thamningi kamai taw hojik hojrem wang dai kitang point am ozana hojik yam anirak kumba umra company moderator na panni go ja hoin ozana kitang question moderator kitang explain to bio maram de haiji keno Mpsc da question moderator ji laite go ja okay adu di question moderator laitaga ji sigi consequence go ja kamai taw gani je khan miyo ba adu ji mata Mpsc de head examiner ji laite okay head examiner yaw da ba exam question moderator yaw da exam je koina exam ko widra je se so ba kaino ne ba exam singdra ne ba it's not an exam ne ba okay it's a advan honorable court ki mamang honorable justice no bin judgment da yaw gi ba leiram ne ba candidate of their choice ne ba moina khalli je da mamang da khan gi matam da khoi du dum hangak pa yaw ba ko candidate ma ngon dum hange dum kamai kwain to no ai dum seng dum haire either you prepare for central service ko adu bank kum ba keno khoi gi keno di tawra no Mpsc da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ hope ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯪꯖꯜꯂꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯎꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ it's not about the merit candidate ꯊꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ it's about the candidate of their choice ꯃꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯃꯥꯜꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯇꯧꯅꯔꯝꯃꯤꯁꯦ just for the name sake ꯅꯦ ꯑꯄꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯕꯣꯛ ꯑꯄꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯪꯉꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯥꯕꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ candidate select ꯈꯔ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑ ꯊꯝꯃꯗꯕꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯩꯗꯅꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯕꯦꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯀꯜꯗꯁꯨ ꯍꯨ ꯏꯁ ꯗ ꯕꯦꯁꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯁꯤꯕ ꯆꯥꯕꯃꯛ ꯈꯜꯂꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝꯁꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯗꯦꯕ ꯁꯨꯈꯪ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯔꯤꯠꯁꯦ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ MPSCꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯁꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯅꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯂꯩꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯇꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯁꯣꯜ ꯑꯥꯎꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯣꯏꯕꯅꯦꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯁ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯊꯩꯗꯣꯛꯄꯅꯦꯕ MPSCꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯀꯟꯗꯣ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯔꯨꯜ 26A7ꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯕꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯦꯇꯔꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯕꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯦꯇꯔꯅ ꯀꯌꯥ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯣꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯦꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯊꯣꯛꯎꯔꯦꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯦꯝꯃꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯁꯦꯝꯃꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯦꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯦꯇꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯒꯤ ꯑꯦꯖꯅꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯦꯇꯔꯗꯒꯤ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯁꯦꯅꯤ ꯆꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ 5ꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ 9ꯗ 5 ꯈꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ MPSCꯒꯤ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯦꯇꯔꯗꯩ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯣꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦꯕ MPSCꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔ ꯔꯨꯜꯁꯤꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ RTI ꯊꯥ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯪꯕ ꯂꯩꯇꯦꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁ ꯍꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯁꯨ ꯎꯅꯖꯔꯨꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔ ꯀꯩꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ BA MA ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯥꯏꯗꯔ MPSC ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯣꯐ ꯁꯝ ꯑꯗꯔ ꯑꯟꯅꯣꯟ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯄꯦꯖꯇ ꯊꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯄꯦꯖꯇ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯈꯛꯀꯤ ꯅꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯛ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯍꯨꯏꯜ ꯄꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ MPSCꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯪꯅꯝ ꯅꯝꯍꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯄꯦꯖꯇꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯠꯁꯑꯞ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯦꯖꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯄꯦꯖꯇ ꯅꯝꯃꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ ꯃꯇꯝ ꯊꯥꯏꯅꯩ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯄꯦꯖꯇꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯤꯀꯦꯖꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ GS1 GS2ꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯂꯨꯞꯍꯣꯜ ꯂꯦꯞꯁꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ irresponsible ꯂꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ 2016ꯗꯒꯤꯅꯦ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯈꯪꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯗ ꯊꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯆꯪꯉꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯝꯃꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯕꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯅꯤꯡꯕꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯔꯒ
thaji haibase yadabase ju MPSC gi official sing na ju adum khangdab na te khangeba adumai tawna sigumba je khara sizinaraga adagi coaching institute run tawriba jing ju ngasai moi business to fail or panina moi ju exam yam toi to honiga ana MPSC sengba sengda kem daga oide ai business ai karbar je dum smoothly run tawga loigre haina adugi adudum cycle du lak paneba hajik sumangai ai ne ai gi team kharaga khoina financially isagi knowledge and financially puthokjaraga haziki hai 2016 gi case mayam da di chandoi loisanna gari ya sanna gari sen khrapi ne kain chin na pa hai case loidri ko case sathari amuka muktat pa dum yai maram di oza hazik head exam na yaudana tograba exam ni question moderator yaudgraba exam ni adu oza loirak pada draw a line at the end of each question do yam marui hai badi si yek tragadi makha di chalaju yai maram di MPSC gi history da koina khangba yam leba mayum da thaba yam yawgraba ne mayum da thagre khangre thaba so post mayam paigre si wari na te seng mane ado CBI inquiry khara tawri ko CBI inquiry da mi khara bodi charge thagat kre koina khangjaba da ado bu moi gi inquiry jam tapman ba hai tare ko koina ngai ba ngam da ba ni follow up taw da zu ya da ba sigu mayam na koi da zu khara case yam bi koi da zu khara pace slow sakpaneba adu MPSC gi exam gi civil service gi exam gi oina di ngasai gi fajana accountability fix to we are to the we are moi maram di CBI inquiry to moi the punishment pi drum ni moi di free hand tha ba samane adu na moi na kemta candidate sing ju mare kemta dakata de koin tawning kushi tawni haibagi attitude kaino se dum hong de haitare adu na ninga sigi handaki exam je soi aduga si exam je hojik soi je si adum haije gi si exam de lor case adum leine okay maram di si factors mayam level lab se adum lakini adu si exam je tawdri ngai mang de jo koina case tha gi leiram de so maina noi gi rule da lab se lei exam de to adu laibak thi di honorable ko ki wisdom na tawhan gi namdana ko adum tawgre yagre aduga pre tawre pre du mu issues mayam thokare court case tongna thulakini aduga adugi pre question du bukta adum challenge tom bi ya mayam maram di ma gi question je same de di maram di koina number da google le loi thole eba online da phangba ngata ne just komjel laga adum nam thorak pane ba adu da ne ba asai question ga je dum pangnam da namjan ma mali je maram di question exam sil laga di ma gi question setter lai ga dabni kaino mayam lai ga dam ne ba adugi mechanism lai da koina phone da number da thola ga di adum past year question me am dum hapsel leba na sije mamang kaino khaki exam de mamang de dum to laeba da hadak china technologically khale aware wer paga ko mi jing khe wer pa issue je sum expose to rok pan haitare aduna hajik to godori ba kaino ji ju 22 de ye thu ai ji ju ko siju exam ga zum ko light to bune ba siju mu postpone to ba yari ba okay aduna sabjana lep 3 ne ba si moina 22 lep sida hajik candidate khara IFS thaba yauri ba exam ani je tha doira no matang da haibagi issues sudum leita ba nateba ana thabak to boda kitang responsible of the accountability je ilai leitana nga ge gi tawning ku si adwa exam ji gi ju jum yeng bi wa notice exam no notice tara kun thok ne kai doino gangdam ne exam notice amani gana to advertisement ga jani hum ba thokpi hatale amang thobi order ji nga hatale enmi ka nga hatale candidate ju harassment yam na pi ba adu moi gi soi ba ji dinga sibok accountability am ta fix to de adu candidate na kitang exam minute manga thengda gana so changan da bi adumba sigumba yamna thoe ba ko aduna ajum cheng ju haija ge sig exam je hek loi ba ga issues ti adum lei kine MPSC gi di okay kisan daina lakchani se haidi masigi matang da haidi sang na haidi keno tawra bani ne experience leira po me am dune nga sikishan na yamna mamutta na thambiri bese haibadi proof later ga di kishan chu ngang mangam moi ba ngasi sumaina platform anda thokla ga ngang ba ngamise adubu suk chawra exam amada kasai accountability later ba credibility shu later haibase khangna ngasi phawba masida holes later haibase khangna ngasi bok punishment pi bangam de si adum matam si changbani na lairi se responsibility se kai ta ya kanda adum exam si su politics pusal edi harakani bako everything based on politics ne ba kai thamningi kisan politics atani manipur pick pani na ko even politics lo yaw even akhoi gi khwai maruina akhoi wakhanda di academician
amadi intellectual jing silent loi leyeba even moi ju moi mi khalawra loi hai bagi sigi attitude wakhalon da loi leina greba adu na ju gi effect na de ngasi manipur gi kai re hai je koi na ju yam hai greba ngasi manipur gi lan thoi je mainly sidai horok pane na suppose ma palam de mi changi hai je ngasai mi je kanana filter do do na sidagi khan gi officer sing ina ne exactly ngasai gi moi gi aadhaar card sabagi lising manga la khara phango boduna na tawbodagi issue se manipuri ngasi oi film je oi rakhine si je mayam je understand tawranga ni ju khalle ko tawraga ju ngasai gi khoi job opportunity lektaba unemployment issue la maram de isa thabak to hora loi hore thau phang loi ha si wakhal lo ni hena lungi bagi ko sine hena lakpa male duga politically gi ju dum leitaba na te loi lei influence loi lei hojik PR matam ni khitang hande hewa ni PR matam oiraga ju dum influence loi lei benga tani ko duga maming matha di khoina taja mayam lei kanai mayum da kamai tong nei ko si dum khali jing je kamai na no ko phajana ga inquiry je yamna influence like traga di dum loi dum phaglakani ko aduna adumak tawbangam dabgne ju khalle aduma si loin la leibna te du tawbu ngasai gi khoina si systematic correction taw ja ga di intellectual academician ade di candidate oi revising na ko aduga parents sing jina yamna kaino tawraga di dum semdokpadi kemta na te ko adu luri badi khoida candidate oi revising ju once magi kainom settle tawgadi ka hena yawning active aduna adugi issue se last ai gi career rom do in lakna ye aduga leiba ke pose kashu yam ka hena in focus su piru da bra era thabak chin beira di khangdre ko adu mi khara di dum lei to na te do minimum je oeva aduna khoina ju yam ka hena to ngam je su ai je seng khoina to je koi ken mi mari ma khata ngai ram ne ma seng na ga di sina ata tai gi type ta hojik se MPSC je 16 je dagi clean so je no de koi hoji honori ba some certain budget issue lei bage koi keno to do ngwa ta ne koi dum changjil li ba CBI gi dum changjil lakhini matam di changni ko koi da man power wat pa keno financially wat pa do koi ngam na bi dum honor rakhini aduna MPSC ngasai gi phajana to je haraga di hojik lei ba issue ji ju dum sumaina dum loi gi ne ko maram di candidate singi tempo adagi magi kaino je MPSC na ju kuina handle to khang e kuina chaloi matam khra khatagi ni na si je phajana clean to jai ngasai haije do candidate singi role and responsibility jam chawi akoi candidate sing ju mangaire yamna kupna thigaro di sincere in tha je ka yam yawram de ayam banang haki facial gi kai gi ai pekha tha bi type to ai pekha tha le mi type to yamna sincerely khoi si jina manipuri kaino ma lak tuini haibji vision mission khangna changa ga di yamna sidik MPSC je clean to ga sai gi controller the same person je staff selection commission gi ju oi duine Mr. Lalme MPSC bu su mi yam de shore hang staff selection commission gi controller ma oi duine bu last employment kaino to de ka taw dui do kai ri no adum shoira da bane ba adagi ju maru aina ozana ju hena khang ngani controller examination either academician professor amana oi ga damne ba bureaucrat samna oi ba da si gi experience yabam thok te haiju hairo maram ni mai area na te adu controller je bureaucrats ne oi je kaino amana oi ba na te si gi UPSC gi rules mayama ju yenga tawda ne ko gi ding hak tangi yana to wi mung de leibse sina ju he na shoirak pani je ma haije okay thank you very much amna marik chumba warul ke ama thambiri makha chatha jaboi nei oja akoi oja tumcha da lakjege oja tumcha nakalamrom da hujik koi gi inau kisana thambiri ba warul si da aduma achumba kakpa ya da ba point mayam amadi yauda ba ne ti yauri masida aduma khoina uri basi masi tabu su dum tazarasano favoritism ama nepotism ama yam chauna mami tabagi masamang na hakthengna na thengna rakpaduni oja pai kha phawo yumda tharaga ogi ba mayam yawi hojik adum case pending de lady chathari hari jini sumain tawdano oja even adui taragadi hojik controller na printing mistake ni haiba taragadi ngasagi karamba haidi ngasagi organization taruk student body taruk na body punjal masi pullaga masi thigeda bane body hairi ko masi blacklist tawbam su thoi adugi mathakta ngasai man kisan haiba gi matungina question moderator su laitaba head examiner su yaudaba aduga ngasagi confidential committee sina kari kara tawri habsu kaimta khangdaba si
2016 dagi masigi manipulate tawba man bagi si leiraga adum oza yana bachatpa phangbam thokpa ain gi matung ina magi phangbam thokpa punishment di phangdaba simaina sum chat ki betar gadi oza koi hauji oza tomcha thabak phangdabagi samasya jide do kimatik wangi adugi mathakta conflict sina amuk hena wale आइनगी मियेंग द उजा मसी करी तौब यागे हाबजे उजा तोमचा गी माइके अंदंग थंबी मसी तसेंगा हाय तागदी उजा किसन अपने जे मो किसन सम हाबिगरे को आइनगी थोंग द तौब याबजे हम ले अदु आइन जे हम तप्पी तप्पी बा आइन जे मदु इफेक्टिव ओब मसंगे तसेंगा हाय तागदी मसी की पोसे कोई हम हंगना येमम संगे पे मणिपुर की से MPSC हाबसी को कोई स्टेटहुड फंगब मतुंग लाकपा मेकानिज्म अमने को स्टेट अमगे लेबम थोपनी मसिना मरु ओइबा सागी एग्जामिनेशन से पांथोगा सागे कनोना मो किसना हाबी बद माइना सागे मरु ओइबा मी से खलकदोइने अखोई 1977 दा मैट्रिक पास तोइ अखोई की पुंसीदा लो जे 1980 गा 5 ता कोई लोइजेबको सिगी मनुंग सिदा अखोई UPSC na MPSC na logo examination se amta thengte amakha thengnagi akoi gi kano gi industry gi inspector lo ne haidana matam da MPSC gi office se ki le Imphal police station le se nakande le me akoi card thajali card thajal le prakhadi tawgi de adu amna sangmu sahi je ai khakta na te madu gi matam du gi laiba mayam se mase akoi da examination tawna ma khudong chaw phangi de adu bu kari la ke da edo कनो से एथो अपॉइंटमेंट से हम तो ए मतम द हे हप्चन बी खंगना चाना बे हप्चन बी खोजन तोन बी अदुना असै हम सबना हाबदा एकोई गी अदुना ने एकोइना एकोई गी मणिपुर सिदा येंग पोतम दा एकोई सा गी ओइने दिको तोआन मी येंग मै द लाए बस कइनो कोई मणिपुर से हेक्ता मकोक से हागेत पे यादन म थुगानो मचाक से ए ने वया दै त लेरमे मन कइनो अदु कुइ बदो को प्रखा सुम दौदना एदोक तब हम तो गिबदगी एदोक रेगुलराइजेशन हाइदना एखोई कोर्ट को हम कोइना तौरगा हौजिकती खरंगैदी फगरेन खलेको मतलब द एदोक रेगुलराइजेशन तो मतलब फंगै से कमाय फंगे मतलब द अपॉइंटमेंट संदोक तौदबा को ट्रांसफर द यावरम जको सगी केनो से बोगस अपॉइंटमेंट से फंगक पसे मसाजे थबक सुकन खंदन ने ट्रांसफर हापसन अदुना सिगुम मयाम सी अमोट पसे मसे करिनो हाय मतलब मसे कोई पॉलिटिकली मसे की तौगिबने अदि मो अकोइना खंगपो मतलब दा MPSC एग्जामिनेशन तो ममिंग दा जरो को मतलब दा खनगेबा अदो MPSC लोबो एग्जामिनेशन से मसी मतलब ममदा हाई कोर्ट सटले हाई कोर्ट चनको मचलपो मतलब से हाई कोर्ट न लोइना डिटेक्ट तौरे अमोट पसे कमाइना मोली मसे के कोई क्वेश्चन गा से कोई 10 बनती तारमी काइना फंगनगी को मसी तौको मतम जगी कोर्न सु मतम द केनो से अंग ऑर्डर पिएबा ए हन सही सिगु दि सि कक्तले सि ममांग दि यंग गुम सिगु काइना अखोय किरेबा ममांग दि करि थो उम दि अदना अदुगुंबगी पोत म लाक्पसिना हुजि याम सेंग हारो तो को अखोय साइ जे अखोय हिंगसिरा अखोय सिसिरा हाइबगी पोत म जक्ते लाएब मरमदि कइनो थौजि हाइबि दुनि नामो अमा कखरिदो कंट्रोलर लेतब्रा मोगी मी मसिंग सुदबगी ककपनेबा अदु सि सुरब्रा हौजिक सुनेबा दु अदि हौजिक की को कनोना हाबिरबदो तसेंग हाय तागदि अखोइ सु कनोगी इकोन को मदे अखोइ सु MPSC एग्जाम थारे कनोदा अखोइ की उकिल की को हाई कोर्ट की प्रोसिक्यूटर खनबगी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर खनबगी अखोइ पास ति तवे अखोइ भैबा लानबो गमदे भैबा द लेजावे अदो मतम द परीक्षा दो अखोइ मतम द दम फियार ओइब्राइन खलेबको हम अखोइना इजेरुबा अदुना द मोइ खनबिरेब अदुगा अतोपा सही कनोदा हाइदे से मसे हम सेंग हाइतागदि अखोइ से कोन कोन नदि यंग ताबदा अखोइ की कनोदा 2016 दा आर्मी की रिक्रूटमेंट अम खक्त को मसागी को कंप्लेन लांगनबा अदुदगी ने मोइ चिटिंग तवे हाइदना को मोइ से अंडरवेयर सेटलगा परीक्षा तबम यावगे मसे मुजफ्फरपुर दन को लंपाक अदमाय तौदना एनी को मसागी अमा अतैना अतै ओइग्रगा परीक्षा से अदु मोंग तोहन बाबा अदु नत्रगना मसागी लाइव टेलीकास्ट तौगेरा नत्रगना अखोइगी को अखोइगी केनो सिदा CCTV दा तौरगा रिकॉर्डिंग तौरगा रिकॉर्ड तो करिगुंबा कंप्लेन लाक्तबदी थामांगा नत्रगा तरुक फौदी मसे प्रिजर्व तौरगा थंगदबनी गायना हाइबगुम को एवरी एग्जाम की कैंडिडेट लोइनम की केनो अमा
कमायने इगे कायबसे मसी अदुम मसंग पदुम तौरे अदुना तसेंगना हाय तारगदि अखोइगे याम फत्तबसे अखोइना अखोइना थेंगनरप मतमदको अखोइगे मतमदा कनोसे अखोइगे मेडिकल गुम तंबसे मतमददि को मार्क बेसिस तमे फर्स्ट क्लास फावरबा अतैतागदि सिगैदि मेडिकल फंगनी सिगैदि इंजीनियर फंगनी से कोई खंगे अदुनदि कैदोरे मामा बासेन को मार्क फंगन बोनरे मतमसिदा अखोइगी कॉम्पिटिटिव अखोइगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते से मतम सिस्टम से मसी मिट तौननबने मी से तुम इवॉल्व तौरे होंगेबसु को अदुने हाइसे मतम हौजी अदुदनेबा मतमदा अखोइ कनो अनि कनो थाबा कॉलेज अनि मिंग जनबे को मतमदा अदिगे मो कॉलेज यूनिवर्सिटी सु लई अदिगे कनो सु लई अखोइगे 12 क्लास के लेबा बोर्ड सु लेबा अनि मक्तन बरका थाबा याय अदुना दि कैरोने लाइकना कॉलेज अमदा तमनी कॉलेज अफबमदा बरखाना अतोबम थारुने अदुना बरखा तौरको मतमदि बरखा हाइदोरको मतमदि मोय टॉप लेते लाय हौजिकसु तौबीने ओजा तो अदा हौजिकति यामदा हौजिकति कंट्रोल तौरे हौजिक कंट्रोल तौरे दे हौजिकति तौब खरा यावरे ओजा मिंग अनि चंगेरा हौजिकति होय मिंग अनि चंद्रगसुने हौजिकसे अदुम ममिंग दि चंजलगा पेखा थाबै पैसा पीरगा हि याबसिदसुनेबा मी सेमगदबो ओजा मी सेमकदबा इजे politician ओइगेरा डॉक्टर ओइगेरा एनी इंडिविजुअल जे ओजा गे मखुत लोइम यौदबसे यावना देबा मी सेमगदरेबा ओजा सिगी कांगलु खरा सेन तालगा लैरी बोजा अद सिगी से तकेर भाजे सेन ताबसे कस्टमर लेतोरिनेबा कस्टमर लेतर सेन से तालोएबा नत्रा मामा मामा से आई जासे को बाय एनी मीन्स तौदन कनो मो हेंगी हाबि वखन हम याम लई हेमे अंगांसु यामद्रे याम पुक्तरे अमुखक पोय अनि खक पोय को अखोय इका हंगोइदना बखोय सायम यामी येंगु ngamdi anh khale ba amani khato ngota ta na america sakhrani khalle ba ko america san ji to oina nin ko aduna paisa je paisa hundo khum leite na huji hundo na ri si ai mami kai panjaning de natra kai panjaning de ba aduna sigi podom ko la ba no pona bu sitlagadi kari market ti kadu song thoroi duine haji haji yengo अखोई ना कनो से अखोई पीयू थाब मतमदा अखोई कनो दा गौहती यूनिवर्सिटी थाबे गौहती यूनिवर्सिटी थारिंग मतमदा क्वेश्चन बेंग नम लेरमेबा इकोन कोना अखोई खलेबा क्वेश्चन बेंग से हम लाएबा फिजिक्स खंगदे केमिस्ट्री खंगदे मैथमेटिक्स खंगदे हंगदबो क्वेश्चन बेंग से लोय यावनेबा अदु क्वेश्चन बेंग से लोय नम मकोक तेगी ममई बोक से लोय खंगो मतमदा आई फर्स्ट क्लास तुम फाउनेबा अदु मते तुम अनफेयर मीन सीजन नम होनेबा असे अदिगे मणिपुर यूनिवर्सिटी मु ओले को अदे मु कैदोरे अदिगे अखोई मो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जाय लाखपदे दि कैदोरे हजि कोचिंग सेंटर हम लाय असा हाजे दो मार्केट लेबगिने बिसि थोलैसे अदे दि कैदोरे छात्र लेगनबगी मोंगदा अदो याम तो फानरिसिदि क्वेश्चन लीक ओइना मरम दि कैनो दास आइगे स्कूल दगे सि तौतारि मथंग दो मा आइदि अदोम दोने सखरेबको साइगी कमर्शियल कमोडिटी ओइना सखरेब अदना सिगी पोसे मसे अखोई थिंकिंग हाइतारेको मसीसु होंदोकम चंगे अतोप को अखोई हजिकी मॉडर्न की लाइफ स्टाइल से मसी करीनो हाइबजे हम सबना हाइबदा अखोई की कनो से थाइनदी गुरुकुल हैना ओरंगुदिनी ओजाय मेमदा चतरिनी अखोई थाइना अखोई हिंदू की मतुंगिना को ओजागी मयुमदा मतमदा लेरगा ओजादना थागलागा माना लाइक तंबिरेनी समाज हम तौरपदे हजि सुम होंगतना सुम होंगतना हजि की थाची यौरेइनेबा अदो हजि की यौरकु मतबसिदा हजि हाइसिनेबको हजि अखोइगी मरोइना मसिको ए नुंजु नोइते रंग हांदसे वरि साइको मपानद ले मे कैदोरे नै से पैखा थादरदे अस तमो तल्लेदा कोई पैखा दो यांखै हाइरे हाय 50 लाख निको आई कैदोदोइनो हाइरे असे चुमबे लालंबे पोचे करोड़ मका जम लाइ हाइनर माने बो अदना सिगी पोचे लाख प मतम दि करी नो बो खुइन तौदरिस अदै तारगदि यंगो अदुना नेबा सैगी अमा इबोना हाइबिदो आदिगी चांग प थिंगबदा पैसा लौएदो लौदे यादे मरम दिगने तिंगोरी पैसा दे म कायदे हंजलकनी अदि मो मयु मकै काइथोगा तौब लेरे खनगिउन फरे खनदना पैसा जो हंदोक पिरक्तबा युम जुमुत पे मयाम यावरी बको मदुगी केस लाक्तना अखोई केस मयाम थाद अदि पैसा खै लाइन तांबदी मदु ओइ लेरे मेने हा थबक हापी नि हादना पैसा लौबा
ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏꯁꯨ ꯀꯥꯗꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤꯀꯣ ꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃꯒ ꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯤꯗꯣ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦꯕ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯟꯖꯜꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯇꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔꯗꯣ ꯆꯠꯊꯕ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯊꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯜꯂꯨ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯃꯊꯤꯅ ꯆꯐꯨ ꯃꯦꯜꯂꯦꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯊꯤꯅ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯎꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯀꯣ ꯂꯥꯏꯒ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯒꯅꯤꯀꯣ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯒꯦꯕ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯒꯗꯕ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯖꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯋꯥꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯥꯟꯗꯁꯨ ꯇꯥꯏꯅꯕꯤꯒꯅꯨ MLA ꯑꯝꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯝꯃꯣꯏ ꯀꯣ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯝꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯏꯀꯣꯟ ꯀꯣꯟꯕꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯆꯨꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯛꯇꯦꯀꯣ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤꯅ ꯂꯣꯏꯕꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯆꯔꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯠꯂꯨꯕꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤꯀꯣ ꯅꯤꯁꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯅꯩ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯣ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯩꯅꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯋꯥꯔꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯈꯪꯍꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ MLA ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯋꯥꯅꯣꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯀꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯚꯤꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯎꯪꯉꯒ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯪꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅꯦ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯛꯐꯝ ꯂꯩ ꯋꯥꯏꯠ ꯀꯣꯂꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯦ ꯗꯟꯗꯤ ꯆꯥꯎꯗꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯕꯦꯂꯦꯕꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯆꯩꯅꯥꯗ ꯗꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯀꯟꯇ꯭रीꯗ ꯗꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯄꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯀꯣꯂꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯊꯠꯂꯤꯁꯦ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯆꯤꯛꯄ ꯇꯤꯟꯅꯦꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯀꯣꯂꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯝꯒꯦꯕꯗ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯣ ꯚꯣꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯚꯣꯠꯇ ꯀꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯒ ꯀꯥꯒꯦꯔꯥ ꯆꯨꯝꯅ ꯀꯥꯒꯦꯔꯥ ꯃꯗꯨ ꯁꯣꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯗꯨ ꯁꯣꯛꯅꯅꯕ ꯊꯝꯃꯤꯕ इलेक्शनꯒꯤꯀꯣ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯊꯥꯅꯕ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯈ꯭रे ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯆꯍꯤ 5 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯍꯤ 5 ꯃꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯆꯍꯤ 10 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 10 ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯈꯔ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯡ ꯄꯤꯅꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯟꯗꯛ BJPꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 30 humbuꯅꯤꯔ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯣ ꯕꯦꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯄꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯌꯦꯁꯜꯂꯦꯕ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯥꯔꯚꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ 48 hours ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯇꯥꯗꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ 48 hours ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯊꯥ ꯑꯃꯔ ꯑꯅꯤꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯐꯝ ꯄꯥꯏꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯃꯒ ꯔꯥꯏꯠ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯔꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯀꯟꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯎꯒꯦꯔꯥ ꯁꯥꯎꯔꯣꯏꯔꯥ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯜꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯔꯈꯥꯗꯒ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅꯦ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯃꯥꯡꯕꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯌꯨꯝꯕꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯒꯥꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯚꯤꯌꯔ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩ ꯗꯟꯗꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯗꯣꯏꯗꯨꯕꯣ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯐꯔꯦ ꯆꯨꯝꯃꯁꯅꯣꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯟꯗꯤꯁꯤ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯦꯔꯥ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏ
ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯅꯟ ꯚꯦꯂꯦꯕꯜꯒ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯊꯝꯅꯤꯒ ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯅꯟ ꯚꯦꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤꯗꯤ ꯋꯥꯟꯁ ꯐꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯥꯏꯟꯁꯨ ꯑꯍꯛꯄ ꯑꯥꯏꯟ ꯁꯦꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯆꯪꯃꯤꯟꯅ ꯈꯣꯝꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯠꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤꯗꯗꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯃꯣꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯇꯤꯚꯂꯤ ꯃꯣꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯥꯟꯅꯕꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯗꯀꯣ ꯕꯕꯥ ꯅꯪ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯪꯉꯦ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯦ ꯀꯥꯡꯐꯝꯒ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯆꯥ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯇꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯪꯉꯨꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯚꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯧꯗꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯨꯠ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯗ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ MLAꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ MLAꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯁꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗ꯭ꯔग्ꯁꯀꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯨꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯂꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤꯗꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯈꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯧꯕ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯌꯥꯟꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯨ ꯇꯣꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯛꯑꯒ ꯇꯝꯃꯒ ꯊꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯤꯟꯖꯪ ꯀꯥꯏꯖꯪꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯄꯣꯇꯤꯖꯝ ꯐꯦꯚꯔꯤꯇꯤꯖꯝꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯆꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯅꯦ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯇꯞꯄꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯪꯅꯕ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯐꯥꯎ ꯂꯩ ꯈꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯤꯔꯝꯗꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯟꯕꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯔꯤꯈꯥꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯂꯥꯋꯠ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯩꯁꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯒꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯐꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ MPSC ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯕ ꯍꯧꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯔꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯅ ꯊꯨꯝꯍꯠꯂꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯑꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯐꯤꯕꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯃꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤꯃ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤक ꯄꯣलिटिक्सना खुद लोइन थिंजल्लेगा हारिबा अदगी हौजिक तौरिबा करप्शन गाइड तौरिबा मयाम पुनमक्से कदाइदगी चुमथोकपा हौगदगे हाइरगदी मसे अइनासु ममांगदा मोनिरक्सु हाइजगी अखोई तसेंगना एजुकेशन द नत्रगदी खुद थाबदी यारोय ngasai hana hainari ojana tambirакpa ngaktani ojana tambiba soibadai ni haibasi kaisu lanba natte hariba adubu ngasai gi chumthokadoriba sisu hariba education je akhoi se tasengna akhoi da moral education adagi kari haitare akhoi gi tasengna we are not educated haitare education je akhoi na khangjabasi chumnagi lai laisu iba pawa haiba degree ngakta paiba mayam hainari do like ti hairaga laisu yaude gari do laisu haigera ama haigera
थागेरा एजुकेशन ने बेसे डिग्री ngakta sunate adagi magi certificate tuna sunate aduga magi way of kari hai tare speaking hai magi wa ngangda mana tawrakpa thabakta magi manner da ma yamna mapung phaba mi ama oi haibadune be khoina pamise tasengna mangonda ikhoina si tawne inculcate tawbagi wa ngakta sunate masagi manung da yaujari ba mi gi potential du ikhoina extract tawbai wane pambi ma thakanda mathanda hojare eba adu maina magi mathanda laksaga da growth amne mapandagi pisan bangakta information ngakta pisal laga mi du hete educated oi banate knowledge yam pairaga aduna amadom da di ai sangok chararoi aduna haribasi aikoi da wali basi ngasai gi aina hujai ye samaj gi leriba system jine yam chawkhre mase khoi nainaruraga di asi ai hoi question moderator ga head examiner ga yawdo khoi adu si lakse consequence to za ai matu khudna mpsc sigi soiri base adom da lakse ge aduna ngasa haiduni oja singsi ta sengbadi yawdo ba yado matang le mpsc de academician am te yawdre hujiki takpi ba mayam nainari bdu matungina hariba parikhai ba aduga sidi yamne academic matter ni ko aduna masi question setter si ta seng academician oibam thui aduga ai manipur public service commission gi question setter kana kana no khangde mapandagi oram gadra swaide oram gadra aduga hariba question setter si hujiki mo takpi na question si khoina tawdi ko university daga taw practice to di question si setter amana question si set tawra kanda any competitive examination ama tawbes de khoina yam drabade at least 3 sets de khoina question si set tawal leba haji IUPSC ki so dum tawi loi tawi net ki ga tawri si adu ngakte ni ko ada question set ahum ai shame gadabani question setter jina hariba set ahum si moderator amana masi yeng hariba moderator si tasengna ngasai mpsc da di leitre aduga madu khoi gi confidential committee amana yeng hare confidential committee to the subject to gi expert yawrom gane na ai khalle maram di mpsc gi leiriba member sing to di moi di academician natte hariba hoji phau di mpsc si academician member yaw de politician yam yawgre ate profession dagi mi yam yawgre aduga tasengna academician asengba he oige oja is khaidemna mahausa amtang yamna ngalingai matamda mana bc retire tawrakan de mpsc gi chairman oigibra adu maningsang ate kana yawbno khangde hapta dana su dum leiki ko adu ayam matam de khoji ai politician gumba mi simsu dum hapseli adagi ama mayam hapre madu haijararoi anyway hariba confidential committee sida moderator ama tasengna leiba taragadi moderator gi mathau si kaim natte ba semi ba question si mana kadai de henjan ba yawi lan ba khot adu check to wai wani wabdi adu madu yaw do ba suya ya de haibe athadi moderator to dragadi question setter du line atam ni na ma su dum soi bi ya ba adu moderator kan de di khange ba adu haiba confidential committee sina madu moderate to haiba du moi gi mechanism ama leijarom gani ko aduna haiba du tawragadi moderator du na question du phajana moderate tawra matung da out of syllabus kai tawedi anybody ni yengba ya na hairi se khangda dana hairi mase subject expert ba mi doga chumnagi anybody ni yengba ga khene anybody ni yengba ya ri sidi mark kumba ngasai gi magi pi ri bada tinja yam live khatane aduga question du gi intrinsic value ye yengba da di mi mane yengba da di khangoi do ba aduga question du da ngasai gi component mayam ma yaw ri component khara de henjan na haijan ba ka haidi question si la na komragi sat khoi gi candidate ya wa do in examinate da aduna hari basi yengna ba yam experience or moderator chang haribo chang je ko te gi net ki pai khadaga de oi ai khangje ba aduga hojiki mpsc gi confidential committee haibasi tasengna subject expert yawrong ga ne ai khalle yawdobra khangdre aduga haribo moderation je question si tawdaba yati ai ko university da di masi yamna strictly tawe adagi ai ko gi ngasai gi masi moderate tawra matung sida head examiner gi wafam se question gi answer script mayam se amuk examine tawba kan sida de khoi mase head examiner ama yawe ba mangoda ai khoi responsibility fix tawdoi ne ba head examiner sigi makha de examiner khar legani adna madugi mode of examination kai tawba khor pe head examiner da lo yaw natraga di examination sigi ngasai gi question set tawgre question du nam gre paikha tawre parikha du gi evaluation tawba kan da evaluation du gi
process ama leijeba masagi haiba evaluation je mase academician sing na khangani adune aje MPSC de academician sing am hau yaw da duge manipur gi political leaders sing da khoi loi haire bureaucrat ke academician ge di am khene aina ujab da bureaucrat ne yeng ba mi yeng du di ma di problem du kari hai tare ma gi oba klari ke moi mai du setu tongan bam ni academician gi training na tongan bam ni anai khoi se bureaucrat na sum chalai ba do na tore democracy da di bureaucracy am na powerful oi hariba academician sing di sideline taweba professor mayam le nga pom te yaw deba adu ka shoto ba ko gi MCS mayam du di nga ibu ko ada anyway madura tongan ba moi serge adu ga hai ba si academic exercise amane na lawraga ai khoi di head examiner hapaga head examiner sina nga sai gi mana question du gi examination gi evaluation gi process da evaluation si process ama change ba question du amana yeng ba ya da ba answer du atop amana yeng ba su yai rote adu loina mak tu nga sai gi mi du na fix tawne ba hai ba si laira kan da di khoi na credibility du khitang leyaba ada luri se mechanism se ngasai su hana na su haina gre ai koi oja oiriba yengiba yam experience leirabane na hairiba question setter dagi khangde ngasai gon haibi gi bado aduga atopa any level printer dani khangde leak oirakpa hairagadi adu di upai leitre maram di adu gi credibility du yona de koi changba yadre maram di adu di question setter thiba khangaroi wari bhai adi examiner su thiba khangaroi adu bu moidu di koina thajaba yaba mini professor mana chenguni professor du masagi on integrity leijeri mana chengpode khoi tiare lowi wari bhai adu maina step khuding gi asoibadi yam lei asoibado aikoina ngana na ba kai kai lege na tawdu tawa ya ba ngai di loin tawda hauji ki hari ba process ne adu ide khoina evaluation du da SC gi mission head examiner oi adu gi question setter question da la le khaladi setter kanano moderator kanano khoi adum final to yani adagi punishment di chumi yam leitre khoi gi punishment se khoi na taw se ma blacklist taw matung yahon da adai he na khoi kaim leite hari ba mi se si mi sina sima aran ba ma tawra me ma on da gi question leak oire ha radi mathang da ma yahon da tare hai ba du ne ba khoi na tawri si de adana MPSC gi leiri ba mechanism sida ngasai gi adu gum ba gi du asoi ba du moina deliberately tawribra magi ektaga yaudre hairagadi adu tawragadi maduna moigi huji haibiriba paisa lawraga khanba yaba favoritism nepotism dugi wari du yam phajana lakpa tare ata chengna academician ama oiraga ngasai gi hariba du moidagi di leak oiningai di leite aduga question semba se khoina ga tawasi di shredding machine da question setter sina question semiba room sida changba kanda kaigum ta pusan ba yadeba mobile to mobile karim pusan except like natana adu question sama semba pa kanda sama gi set hum semen khallone ma thoraga question tara phana ningsang ba ngam moyeba aduga shredding machine da man purba che nung loi saga id confidential le je duneba adu maine every step putting is section na tawada badu ai nga sa haje ni press tu so haidok na deba mase se manipur university gi karamba press ta question namge se manipur university thabak tawba mi kana khangdara mo except examination control mi khara natana general oja khangoi aduna aikhoi MPSC gi su adugumba leiramgani leiribadu da moina madugi level da soirakpa ngasai na hajabado toramba ya na thidokpadi yai aduga manipur gi hujik leiriba leina sidi sengna hairakanda aikhoi gi si corruption haisini thabak phangdragadi aikhoi thabak si leiba natragadi upai leitre haiba phibam amada laiba se masidi laiba yam thibane ba aduna aikhoi thajaba song chumna tawrasu thajadre aduga chumdana tawrasu thajadre leiriba jana MPSC na tasengna genuinely moina thabak sengna tawjaraga handaki parikha sigi wani ko mamang da moina tawgiba ranba pitan leramgani but mi di hongidana anyway chumna tawrama bhawda leiriba thodo mata sina moina chumna tawe je khoi haiba ngamdreba aduna ne ba khoina mase yam sengna investigation ama changi inquiry ma changi madudai du da mara leramba mayam du fix to ma changi aduga miyam khangna moidu chairak piba ma changi aduga matung tarak pada hariba ngasai gi trust deficit ka haiba thaja ningai oiraktra bado madugi confidence build up mechanism ama changi ba madu tawdraga di suya yaroi aduga manipur sing asa haija badu yam luri di atai loina mak phatraga sima khak phawoi du di yaroi aduga profession khuding makta phattaba mi di leini oja marakta su mathong cha daba dum paisa ran ba question tak thokpo oja leibam to any doctor marakta su leini adu di tonga tonga ba profession khuding mak ki black ship kharga di leini alba maduna tongan ba mo oikhraga generally aikoi haisini khwaidagi maru oiba se aran ba tawba mi singse magi maran duga chana ba matik chaba dandi se ngasai logi loyana takpir ba do matik chaba dandi se piga da bane ba aduga ain se thugai ba yade ko aduga aina siba aran ba tawradi siguma chairak phangi ko haiba yamna exemplary punishment hai tare ne adugum baga piraga masi control
तौद्रगदी मीसिदी मसाना मागी लानिंगबगी टेंडेंसी से अदुम लेयब अइगोंदा पैसा खर पिगे नंगसिमा तौ हाय कांददी लाले खंगसु तौनिंगबा मीदु थोरकने हारिबा मी लोइनमक्ति मानदमनिना यादब मी खर बु त्यावरक याय बट अयामना अदुमाइ तौनेबा अना सिगुंबसी थिंगे हायरगदी हारिसिनी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी से फजना तौबता अदुगा असुंबसु तौगदबनी असुंब तौई हाइबसिसु मयाम खंगनगदबने हाइबा मन लेयब अखोगी से दुनेब अना असुंबसी चुमना चुंब गाक्ता तौरसु यादेब आई असुंब तौरिको हाइबदो मयाम पुनम खंगनबा मसु चंगनेब अदु नत्रगदी यारोय अदुना मणिपुर की लेरिबा प्रॉब्लम सी लाइबा याम थी मसी चुमथोकपसु यारोय दबदि नते मतम चंगनी अदुगा करप्शन सी थिंगबा मणिपुर की रैम्पेंट करप्शन नि हुजिक लेरिसे एखुना मसी थिंगनबा सी कमायना तौगदगे हाबजे एखोय मदुदी हेक्ता खुदक्ता थिंगबा यादरगसु मतम खर चंगनी अदुगा एमपीएससी गुंबा मयाम पुनम करप्शन ओरगसु माने इकोन कोना यामना लिस्ट करप्टेड ओइगदबा बॉडी अमसे मसिना लेखा तारकपसिदि एखोयसु याम नुंगाइते हारिबा अदुना हौजि हौजि थोइबा इंसिडेंट सिदगिदि मतुंग तारकपददि पब्लिक सर्विस कमीशन की हाइबा थबक तौबिरिबा मदुगी मी मयाम से मोइजि खर चेक्शन बा म चंगे अदुगा मोइना तौरंबदो मोइ मदु सुमाइना सोइगिबनी अदुगा सुमाइना खोइ लानगिबदो सी तौग्रे हाइबा चुमथोकपा मदो मयाम खंगना तौरकांदा मियामना मोइदा थाजबदो मांग्रबदो हंजलंगनबो होनबसे मोइगी रेस्पॉन्सिबिलिटी ओइबम थोए अदुगा आइखोइ मियामनादि होजिक करी हारुनी लेबाकी सिदि आइखोइ एमएलए सु आइखोइना अफबा मिहुत खनबसु ngabde अफबा मिहुत खनबसु यारोइ लेरि फिल्म सिदा अदुना अखोई से लाइब याम थीबैदुनी अदुना मसिदि अखोई से विशियस सर्कल अमदा लेरे अदुना मसि चुमथोके हारगदि हुजि हारिसिनी अखोई ज्ञान तामिनबा म पुन्ना ज्ञान तामिनबा म चंगी मदु मतम खर चंगनी अदुगा सुया यारोय दौदि नते अदुगा अखोई कई हाइतारे मदु याररोयने खोइना तोपो याबो फिवम सु नते हुजि लेरिसि अखोई ए फिवम सि यारो खोइना चुमथोकपो ngamroi sum लेरगदि सुमेदा गसाय मोना इंटेलेक्चुअल मयाम एकाडेमिशियन मयाम साइलाइन तौरे हारिसि साइलाइन से मसाना दुम तौजरे लेरिबा सिस्टम जिना असुंबा तौनिंगबा कांगबुदुदी असुंबा तौबा ngamaktरगदि मा थोरक ताव एकाडेमिशियन ओइगरा चुंबो ओइगरा पुलिस ओइगरा जो हो असुंबा खरा पाम मिदो अंगावबा तारगा लेयब हुजिकी लेरिबा समाज की लेरिबा नियम से अदा मसिगी सोसाइटी एज ए होल लेखा तारकपनी अखोइगी से हारिबा याम चावबो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन नि मणिपुर दो हुजिक लेरिसे अदुना अखोइगी सोसाइटी सी चाही कुइना सुम मांगदा चंगबा ngamdana हुजिकी चावबो ब्रेकडाउन अमा अखोइ मायोकनरे सिदि क्राइसिस न हारिबा अदुना सिगी सिकुबा यामना चीरबा क्रिटिकल मोमेंट सिदा सिगुंबा एमपीएससी दगा थोप घटना से नुआइते अदुना मसे हौजिकी अरोइबदा आइना मुका हाइजनिंगी दि मसे मतिक चाबा मी सिंदो थिदोकपा ताइ अचुंबदो अदुगा मतिक चाना वारकपा ताइ अचुंबदो मयाम खंगना अचुंबा तौई हाइबदो खंगलकांदा ngसाइगी थाजबदो रेस्टोर तौबा ngamni नत्रगदि थाजबा मांगिबजे पाक हंजनबा यामना वायगने थैंक यू वेरी मच ओजा आई इनाउ किशन दंग लाक्सगे इनाउ किशन अखोगी ओजानाबुदी हौजिक ngसाइगी अखोगी एकेडमिक एग्जाम्स अमगी मतंग लौगदबा इनाउना हंगबदो थंबिरिको अदुबु एकेडमिक एग्जाम्स अमगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अमगी रूल्स एंड रेगुलेशंस जी दुकी मति खेनरमगनी हैना लेरमगनी मसिगी चपचाबसे अखोइनगी खंगबबुदी इनाउना हेना खंगलनी सिगे मतंग जो खरा थमहनिंगे अदुगा अमुक थमनिंगे इना ngसाइगी एमपीएससी आइनि थारोरगा तौरिबा मनुंगदा मोलिबा खोलिबा मयाम सिदगी करी नुंगिनो खंजलक्पा मतम मांगबा सेन करी हाइनी आइजे करीगुंबा थबक मचा अमा हाबदी इसागी सेल्फ एम्प्लॉय इसाना तौजबा याबा थबक अमा तौबने हेना फरमब्रा कायना अदुबो हौजि अंगांग इंखलैबा मयाम से अदुमक थागे हाबदी मयाम अमा लैरिबा अदुबु मसिगी फिबम सिदा लैरगदी दुम निंगबा कायरगा तोपगी फिबम अमा चाउन लाकदोरिबा अदुदना आइना किशनदा यंगस्टर सिंगसिदा करी मेसेज पिनिंग मखोइ थारुरगा चंग पैसाजु तिंगदोइनी चहीजु मांगदोइनी प्रेशरजु लैदोइनी फुल एफर्ट फुल डिटरमिनेशन पिरनी चंगमुरगा मनुंगदा तौरिबा मोटपा मयामदि लय उरनी हजिसु अंगांग लाई मयामसे दैरि मयामसे आई पेखा थानीना तौदमाम लैरि अदुबो खोइना सुम उछलपददि ओजानासु दुम थंबिरिदुनी फुल नेपोटिज्म फेवरेटिज्म पूरा छेन पाइबना लैब ngambadu katane ba
adugi phibam da lai re habsi di ure khange ba aduna youngster sing da message khara di thamani nge Kishan ham bagi chena hai question do academic exam ga civil service exam ga khena ba hai je amarom da question dui wani ko khena dui je amada duga ama civil service ajina koi India je run tau doine ko state je manipur gi na run tau doine ba academy is my field do ne ba adu exam gi procedure manung gi procedure ai ta nga sai question moderator cd bureaucrats na khang dong na te ba si even UPSC khang ni ate civil service exam da sai gi role je kana la the controller of examination ni ma gi role yam chaw si ji nga sai gi koi gi professor ko 8 to 10 years ozana ju heng khang sing experience lai ba mina handle tong na ye ba even UPSC level da adu maina lo aduga ate question setting gi India gi civil service sai wani largely academic web India gi exam khulause aduna ju ne sometimes khoina ju IS khalla matung da nga sai gi public field la kan coordination ngam dabje haibadi 24 hour phammaga leiba mi jina IS power lak to ne aduna ma bi nga sai gi field ta ra kan opposite ne field di kai changi public coordination changi public relations changi mi organize to bom changi pura contradict ne ne India gi problem di si ne sai gi exam ga nga sai gi trok da thabak je kari mari leina de adu ma do khara aduna judum exam ni sum na laura ga judum problem de dum thoi India da nga sai gi ajiki kaino je academics na my particular subject one to thoina ka sham na khena budi na te procedure do nga sai gi kaino civil service exam je highly academic oi ru bagi academician sin na kaino to we aduna bu handak ta UPSC na ju nga sai gi IS khalab jing je moi training matam da mai gi islam da kai da village ama shem da ni khara semdora i ba habdi ma hasigi tawriba exam system je UPSC lauri je India je large population oi bagi ngamak ta bagi kaino torok ne ba yamna si je yamna kaino di oi badi perfectly not free ba matam ji ga di chana wali ne ba adu nga sai gi chena haibada youngster sing da kari message spinning i haibdo yam seng na ga di ozana zo akhoi gi manipur gi je seng na ga di economic polity reform je loi chang nge ko samna ai ju like se khoi ju Bangalore da tame ko Karnataka je highly corrupted state ne bo politically but Karnataka gi meaning je government job tana de government job daga lai de maram di moi da IT gi kaino jam chawkhat le na private company je chang na bo khone aduna private company ne hena ju nungai ba adagi regard su tong nei bo aduga magi lifestyle ju nungai na politically corruption tok ja ju ngasai economically som da chokholak pani na aduna moi ne hena adu doina focus pi government job se yam ka hena kaino the government job focus pi rai na hujik 7 pay 8 pay kaina changes lak pai khara moi ju government job tana re ba no mind to na khoi manipur gi ju main issue MCS tana re je kai gi no ha ga di sai society de yamna revert tongna ba ko admire tongna ba aduga atopa private ki kaino amta leitab je avenue amta leitab je aduna private avenue leitam ne sai MCS kumba government job te amba government job to loi focus pinarak pane ba aduga khoi gi political system nga tang leitana kaino farak tarak pa the private company thabak toroga je tolop se sang nai rakta ba ko economically interruption political je kaino oi drum ni na ta leitana ban local lek pan nga sai private di no mo sura phang dui ne ba an siu magi political factors in ne ba akoina manipur gi oina haije ozan jo haije pulap dum shoira bane haije aduga MPSC gi oina di aina mung lakse aduga manipur gi lakse ge ba MPSC gi oina di ai gi wakhanda di if you don't have some 80 to sub above lakhs or crore like tragadi tharo nu dum haije ge sidi pon ne go adu di mathata nang network lai ge dam ne network lai ta di kana de sidi open ne ka ai loi khangi ai experience loi to nga ta ni khoi de yorom ba kamai changi loi khangi ko khoi merit khra ju changi ko seng na dum merit khra di yaw dam na te asiba moi dum sa dam na te bo sidi open ne upai liti sidi khoi gi lai ba situation leba ki situation ne khoi tar ba ne ba asina tabida khoina youngster jing na to jai ta de khoi gi systematic reform di changi hoji youth ki political awareness yam dakha tar ne ba youth se political participate to gum changi ba samna da khoi gi all age politician nga tane hoji le je moi aba 50 60 me moi gi leramba mindset ka hoji ki young gi mindset kyam khena re moi gi hana gi mindset shung hong dre moi corruption to wa to do wan ta ba sai gi system ji da sai gi mi jing wa hal laga sak to lam ne khar khak pijaba da mi je ngo bi ne ba to ne ja adu mai na khoi gi youngster jing na economic lom da
kamaina khoi political changes tagi economic reform lakung he visionary leader khanba changeba until unless we don't have the visionary leader ko manipur gi visionary leader hairaga khoi politics tang na ma he should have the certain knowledge of economy ko good networks have the magi politics ki kaino dang ta environment large scale on ubangam ko siguma mindset kara entrepreneurship oiba kara changeba natraga di khoina adum sigi vicious cycle dum laini adui mahutaina dum haji uni central exam oina try to view adune hena phani ko natraga tawje haraga ju isa fan participate to wiraba ko akhoina kem ta di nati tawge khallaga di kem ta nati akhoina mpsc 2016 hokku matam da ju khoi ju c stage yone khalam dev khoi ju toke dum tawrammeba ai career chakhibana fayebu laibok pha ba haigadra matam nar haigadra matam dugi dum khoi ngamna ba dum lakhibane ba adu ngam badai de khoi ju ngam do dum malakhi ba main tawna changjan ge haigadi ngam da na te adu haji ki youth sing je smong haji candidate aspirant or even jing mole mogi patience level je khara hena kalaning ai ta ne ko tawge haraga di youth singna energy duna tawge hadi ngam da na te adu patience level je khitang leiraga ai makhan de ya de haibagi wakhan nataba ko haibadi manipur gi leibak sigi sidagi loi horoktoini haibagi attitude wakhallon leibam changeba natraga di khoi gi sigi dum kaino je dum leini sigi manipur gi hajik leiba issues problem je dum hena problem tholakane dum manipur thado sakhibna wen phai ai tare hajik maram di sidagi tholakhiba mayam jina khoi state che chalai doine bu si step chalai bi da lakh kro pinara ga di miju changi picha do hanjana hona ba di sidi ai wor ju dum tawra da ne mu kaino gi wana tebo hanjanda ya pon tebo poche yolangani manchang kainari ni ko aduna yuching dai hanjening ge duni either hajuji koina central government gi apply to ko adu tawna de manipur da politically economically ko socially reform je youth singi kaino jam chang hai tare ko youth participation ji yaw debo po kaino mayam de chuguma activities mayam ji so achmai nai thamja. Thank you very much, Chumba Warol Habidi. Even koi lakadori bana hasing desu acha o message samne koi kisan na pibiram se loishalak pada jatom sa tentak na dum thambio oja koi gi taja bada koi gi Manipur Government Services Federation na amdi lei dai no ja si gi sida koi gi staff selection commission gi sunga sai habidi lei di lei masi su function tau na ma tau de ko sina su any department low badane ba habija bi tau na rei ba mayam se tau function ho jai tar lady lai ra function ho tri 2022 da constitute tau ba 20 hajik kaino lak pa dagi ka du function tau ho na ba di kan process tau ai tar okay staff se department na low je ba my department na low je problem yam thong man na staff selection commission je semak panai tar adu ma function di oi tri ho na ba di tau ri kan okay thank you very much. Loishalakpada jatom sa dasu aina lakchani se ja even hojik masai gi MPSC gi masai gi controller si bureaucrat samana oi tana leiba ta sing bagi di koi intellectual akoi academician amana oi ga daba si akoi system di pura failure oi ha ba si jatom sa masai hainari bi loi yaw ra ga ja reformation ne ba changi se reformation ji da koi kisana su koi gi naha hogalai basing je politically yamna aware oi ba masu mathau tai ha ba warol lam ju thambi adu oja su documentic habdi ngasai as advocate amoine experience documentic lai rabani ngasai white collar crime taw basing ji da chap chaba koi gi communist palai bak sing da di chap mana phangam thok pa punishment pi do koi hojik hai basi ju ta upai leiti oja na su hai duni lo gi di yam adu tappa bani na oja any si khata da na teba family problem da sungare lo kaino da ain da chatlaga di yam tappe ko athuba pa me ha loi hai re boja chen to na bagi bo oiro family matai mana divorce to bagi bo oiro any to bo matam da ain gi thung da chatlaga di yam tappe du ngai ba loi ware je boja mi loi hai na re boja oja si matang je ja te dang nang dang tham bi boja ai kan tai je ke ko khoi gi
kaya mai pa ako English why that there is no shortcut to success habdo ai mai pa ke hai tara kadi assembly mai pa na ma assembly lamben leite habdo na asum ba phangna na ba justice phangna na ba asum lamben assembly lamben leite assembly lamben pamura kadi ako Iraq na gani si makhanga da ba adu bom nang sai oza kitchen na hai gi tu yam phaja ba yam hai kare adu bo ai na hygienic ma gatang dile hojiki hogalai ba naharon hagedra hojiki keno se generation anu bulai se moi am lai buk pai akoi gi generation da akoi enga sai je dane akoi na 1977 da metric pass ro pa 76 da gi pak chaung na manipur da sai gi ko oza singi oiba nga sai gi strike yam kanna laktana akoi se lairik phajana tamak ta ba chhatra sing manung da mu challi college da so dungai hamba kaba mutam da pu pass ya yam phajana laik tami dem college da second year dum laik tam gidre BA C tamba matamda sahi ani tamba da ahum changi prega thana phona matamda low college adum phajana like takpi oja sing dune amnung sina mayum da ko raga dum takpi khoi si ko aduna yam phajana tamai adu bo hojik ki anu bu lai bu chhatra sing se masi aina sum khan matamda like am phajana tamme ko government school ge dekhangdre adu private school sing se like am phajana tai aina haining budi ko hoi akoi pen da badi am lei re adu bo akoi na tammi ba mai se haina batam se asigi maman suang mang akoi na hosi mayam ge mamang de lepa ga ngam mi bese akoi na honna jar pa duna akoi hosi ki dana ko kanam da ki dana akoi lebak se kan ma da saruk ya ne na akoi lepa isine aduna akoi na ya mo na khalli ba khangbu amaka ko institute ama je kari no ha ba mutana political institute se akoi option ba sang ising amot pa se ising amot pa leiba pukri na tragan kano se turian se sengdo ka ta di ising apha ba se yam haijen bam sange aduna akoi na ko hoi kari gumba khara pen da na akoi kano se akoi gi sedalam si thado ga chakhi bana pharani ha se sina de akoi problem solve to akoi me gi mamram da chalu matam da kari gumba certain point ko time da akoi se ningba kai na akoi halakani hojik tongari sini prithvi da my immigration na hele aduna ji tan thuk na ri sine ko aduna yum phabasi leiba nate aduna aina hajining budi leisanu hoji kisi mo chanu mo le habse ko khangmata kamane singbu kede bise ko khanamata ba mo pasi da yaksal laga akoi jo mo padu ge haidi kari guma thya kana se nangi yekna bodo nangna kano to bungam darga di mayok na bangam da ta di mo di yaksal lo habdo adu gi mohta akoi mayok na nam tawse akoi political system se asisi akoi yaksal mam sangi hojikti kamaina to ga habu matam ko politics yauru no habu singa tene politics ya mot pani yauru ne adu bo hojiki semdok se hari ba ain semakadru ba kage to do loi ba parka phajana to se are ain kana na semni moine semakadru legislature haisine ko natra ja thabuk phajana logsi kana na semni moine semdori ni adu nadi masigi core oriba masigi institute se phajan bam change ba akoi hoji political party bu sange habu matam da yahol oi ba yahon ning dabna anam boy gane ba asmoi sanga de ota tare ngasi bok ju manipur ki political party da ko lai lai su hai ba yam kan kan sangi bising ja phom phom da pi ki da dong toy ba ko adana mase akoi ikai khang da ba tare akoi auction ba tare auction laga ngasa aina hai jabu do ising phatta ba se mase ising apha bo oi se hai ta ga di phatta ba ki volume du di apha ba ki volume sina helan bam sange ba matam du da ngasi ko akoi awon bhai bi pur pangam gane ba adu kari ko makhar di sacrifice to tare natra pesa yam pai ba singna ahamba pesa changna vote ka ga su ai di lebak ki de mun tani hai dana ngasi ko kathoga ahamba changi pesa do hanjan da ba tare lebak ki de ko thobok to tare adu mo ma changi ba mase ta seng na hai ta ga di ko conviction lai ga di loina ma dum yan da ba ngam tani mam di ken da hoji kasu na ta ba pota ai khoi expenditure pai gi tori ambani kare ga na moi macha lu hom da pesa maya mo phalang na pi dun natra sina mun khang dre ne ba do adu mo ma yam do lebak ke dum tha da ba ya bani natra hojik chu kasu extra bejan on yam henjan na khoi khursa to yam khalle ba ai ne su khan ba da swain khalle ba When as my Kursa to is one of Matamsida, Moisi, Quigi, the way out of a tapet or got a hand missing to the Manganava, Pasalita, they really came the PB room. I must I call level. Yes, Moisi, one the relief came missing the now. Madu Umatam the Ko, Quigi, Mio Biggie Tags, as you can agree. I do not at the Panda. Fun the factory. I don't know. Aduni tausi ko adu aseng hai ta gadi koi da
ngasai ki magi senthok ka mari lengnadana leiba mayam amu sele ile aduna kan se ki enforcement directorate habra adu koi yam kana to phai vigilance am matona obo phai ngasai ki ko lekai di yung wang khaling ji kara di yang wang khali no ha do madu adu su khara thijin ba mathau ta gani aduna masi to ga hai tar ga di hoji ki political class e yam phan bam sange ba aduna di political class ma hai ne dra larik hai na ai sa la yam hai bdan doctor tam khare aduna to re adu metric pass to du di adu dai bole phale hai do adu ya di ba yes yes to ta ba do adu bole phale hai o si ki concept se ko hung mutai natra ban adu nata ta ga di academic san ba ai ba sing ja ngau ba ta re ba natra ai ko se hoji lai hai to bi na pa le yam sam na do college link khali sing sine college go za sing je kem ta pi de ai di khal le ba san nam loi ta ga di chinjak pi je da nim to phong ne ba college za sing jo za private college za paisa ka pi gi ne natra university ke rule da government ki basic to pi ge daun hai re pi bro pi bo na te moi se ko hek ta san de ge na class ma to pun ba san de ge na moi se ji wa ra ba ne ba khoi ki iman ba mayam ma phd to dan doctorate mayam ma kan da khoi ki private college ta adu mak ta na bu mi de private college na private institution sa ko phele khoi ki private link la government luk sala li si di si kai si ma ta ona ra ba ne ba aduna masi ki poche khoi modern kan se modern time da chana na ba khoi toksi khoi ning tho pa ba kuina palatana sagi ko hek democracy la ko sigi mase ko yi kanu se transition hai tare kungdo hin to bose mase ko de adjust to ngam da bane base aduna di ko to lai lai so he mina ko politics da sangu da hangoi gumsi aduna apa ma pamba political party da sangbiu adu mayam se no to si adu han gi political party da lebi leader sing sina so lai lai so he basanga kane na intho ko gi mong do madu to bi ganu ai ji ko da su mi ung ko to ne dum sangan da ne ko aduna masi to bum se ko puna singdo na si aduna ta ta ga de ho re ba ibung na hai ba tumane loi no isa isu sing ni ma pa do loi cha khar de hu ke do de no na tra de manipur ka lu ke dar ka li Okay, thank you very much. Amari so warol tambiri. Kasi ki pagkari ba topic kasi tongan ba panelist hongi tongan ba warol kaya ama tabikre. Masida kwai dagi maru is reformation. Reformation si karai dagi laka dagi harkan da koi ki politically koi participator ka koi aware oi betu ni amna mathau tari se. Masi tawdaba targa di koi semdo pa reformation ji ngamni habe thajadre. Dumakna oza tomcha na haiba koi aphaba icha gaina doctor engineer adegi chawo pe khatha gi ba kwai haitaba duna politician ohen bagi masigi chatna ba chimadi yam chauna leiri duga akhoi isa makso khoi na kari gi vote thadari bano kana da vote pigani habisigi awareness u khoi leite masi makso chapmana chapchana khangmina si duga kishan na piba message isu akhoi youngster singna masisu amutang analyze to you have a wapum su tham jage duga reformation ama purake have targadi khoi politically khoi yaw yamna mathau tai punamak habadi law aduga constitution su makhoi ne sama kadori banina aduna masida leiriba hanagi leiriba khoi gi rotan oi ba tare khoi ji hiram ama khakta da nate multi organ failure ne hoji ori baje dumagna khoi semdo ke have targadi khoi amutang political awareness or kanda dubo ayamba ngang manipur gi history phoba khangdaba na yamna namli handak thoiba conflicts na maram or kanda khangam daba singje oza tomsa kharamak di khangabane kishan sisu achauba haibadi haidi aphaba adumak lei habadune thoiba conflicts na manipur gi history khangam daba se thoiba conflicts na oza kharamak di khangalabane adu manipur gi history thimina si aduga khoi political awareness si phajana leimina leirakanda khoi reformation ama purakmina se haba role se thamjaba loina na masi ki ona di meng tabiru khwai punam ki mafam dagi kainan ba yathang nijari till then take care, stay safe and good night. Nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho
ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯂꯔꯤ 1 lakh, overtime incentive, free accommodation, ticketing ꯑꯃꯁꯨꯡ long term visa ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ 7005273217 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 7005063196ꯗ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯍꯇꯥ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯀꯣꯟ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ꯫ Class 12 ꯑꯃꯁꯨꯡ graduate ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯖꯔꯃꯅꯤꯗ ꯑꯣꯁꯕꯤꯇꯥꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯃꯔꯁ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯩꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ 60% ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ 50% ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी। मरीसुबदा मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी। मंगासुबदा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी। तरुकसुबदा ऑटोमेटिक मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी। तरेटसुबदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी। निपानसुबदा मेडिकल टेक्नीशियन रेडियोलॉजी असिस्टेंट MTRA तमनबगिदमक्ता एनी स्ट्रीमदा 50% फंगबा ओइगदबनी। मापन सुबदा मेडिकल असिस्टेंट अमसुंग तरा सुबदा नर्सिंग हारिबसिंग असि तमनबगिदमक्ता 12 नत्रगा ग्रेजुएट लोइरबसिंगना अप्लाई तौबा यागनी। लोइनना हारिबा प्रोग्रामसिंग असि तंबा महिरोइसिंगना थागी ओइवा स्टाइपेंड 1,105 1 लाख फौबा चही अहुम फंगनी। लोइनना 100% जॉब गारंटी इन जर्मनी दा ओइगनी। लोइनना 100% एजुकेशन लोन सु सपोर्ट तौजगनी। अकुपा मरोगिदमक 7005063196 ता कंटेक्ट तौबिरउ। रियाद की प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स की अहांगबा फमसिंग कौरी। अहानबा राउंड की इंटरव्यू नवंबर की तांग मरीदा पांगथोकचगनी। यामद्रबदा चही अमा एक्सपीरियंस लेबा ओइगदबनी। एक्सपीरियंस लेतबा मियोइसिंगी ओइनदी रिसेंटली वर्क तौबा हुजिक थबक तौबा मियोइसिंगना अप्लाई तौबा यागनी। एकोमोडेशन अमसुंग ट्रांसपोर्टेशन खुदिमक फ्री ओइजगनी। माइगी थाकना बेसी नर्सिंग लोइबा नत्रगना पोस्ट बेसिक बेसी नर्सिंग JNM नत्रगना डिप्लोमा इन नर्सिंग लोइबा ओइगदबनी। थागी ओइबा सैलरी 1,000 लाख अमगा 1,000 फावा ओइगनी। अकुपा मरोल गिदमक 9366230077 नत्रगना 7005273217 दा कंटेक्ट तौबिरउ नत्रगना अखोगी ऑफिस स्पार्कल एजुकेशनल सर्विस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड ता लेंगसिनबिरउ।